Rosette Kamukama na Hope Kamukazi baharabo mugenzi George Mwirima nubo barikwetumbwitiro wabireho RDC wantunga mu district kandi ubwa hato mutura wa Nyabererema urukumanywa nkakada mucunguzi Geoffrey kandi ubwo nubagira ngo ariyo nababingo mu itaka ryabo Elia hereze kubyaramwe bicoro n'umwani ari kugira ngo neri bwanyuma itwa aba George Mwirima tuja kubagana itaka ryitu twashiraha kada mucunguzi yajya ngo itaka ryitu twazo wa chairman yatebaraha erukuthamya ngo itaka ryitu nkomuze mwana no muziri yo kuyamataka ayose na breva abayingi tokonda kumanya mafuzo umuntu kwakwaya kwakukiraho ayinda ngo akuriye mbone ubwe hatu kada mucunguzi wona terengo twine sente kandi twine na buyambe bona turi abantu bakwiye kuhinga mbona wayihinga debe wono no giha muzinga hibyo ngo zo guromora muzo ekigambo nagamba ngo nzo kugura nzo kuza na roye tutongera kumanyisabwa ngo itakeri rikaba rigerishe wabishcyaba babiri ati kuyafire bayikereza na nkada mucunguzi abe narisiza mu mbwe hatukubizire no baza kurukoma kutandika kurukoresa ati we yabagira ngo hatagira wacu ekanesamo ngo habo kubita kaneri ngo twatandikiye baganita mucunguzi twarire turubagini turiyo twatwara abakozi kutera mu ebikondo kumanya pate yo mojo ersideji eyitu ersideji niho yashangiye mu Rosette Kamukama akatandika kuntera ngundi jo omwitakarye kandi ryegitu najya ngo nabimanya naza kugura nasha tuzo koza na roya no muntu namukuru kamugumya kamutera yamugambara itaka ry'abana no fukinari kandi tumango nitaka ry'abana bamwirima no fukinari ati nyowe niza koza nabo yo bandeke nyo niza koza nabo niko ngo niza kabashanga mukoti no kugira mucunguzi Geoffrey tuzarirwa kunuya n'abantu bakibutamuntu bakimanya n'abacyanje nyine bakimanya sugiye yona nekimango turi abana bamwirima turi busarwa nakake Enaku n'obusasi ebisigire cyaro mukatangaro byizireho ubwanyuma ya kada mucunguzi okutekatekaho kubatira mu mafuzaga akamukora kubi agantereji yantera hati nisheshanishaga akafutira nka akantera kana kwiza eji enkuru akanaza kunsimbeje nagitera kunagitera yantereji yaherekanyije twatambura mpora mpako wa chairman w'entebe yo kubanza habwa Nyabererema atiyo nikwe kutugira nkada mucunguza kazo weye ngo amutereho stamp itaka ryefuza rito mu cyapa ngo kunka yayanga cintangarize isande hwiri kunarebere mucunguzi Geoffrey yo gutumanya kakada yija yarete papura ya application kushaba ngo akushabe chapa niona mwanje tinataho umukono gwanje hata aho abishyawo ninga abanyabuzare baba bishejo ninga abikikecho niho bimukire bakanga yankorejo nambwe na hati abikikecho yobakije abandagira batere sumu ngwita keryo ne bazar itakerero bakfa armu akazarwa mu abantu bashatu akazarwa mu bici babiri hamwe no umwejo akafu wonko mwejogo yasiga abana babiri babiki chairman agarukire yahamye kuterwa kwa Rosette kandi atugizire ngo nahamya ngo itakaneri yefuze abire ndiyaho hawiro kiro kimwe cyo cywiro hwecho nahuro kumanyisebwa bici bakwija bakorra bakutere nduru nangwa mwo bakabinofuta ngo mucunguzi unayi umukumanya nkakada mucunguzi ngo yamutera wade yesa karho nanko umanyiso kumanyisa ngo yatungo futa ko hati ngoma yicu kugendo misho tutukomeraho honka bitu tugumize mutwarunda kada mucunguzi Geoffrey kugambwaho ati nuko kutugira ngo aba bari kugamba atari kubamanya ngo bo bari yakwenda kwibita kariye abo trainer nakakwate kandi tinyine bwire bwa by'umwanange
nato abari RDC bo weka yababuza bizire tinko bamano kabamanya bazo mwitaka ryanjye bishana cyama rero si wangu yabacera cweka cyumwana rwanje no rutoke tinko bamanya no kwamanya yes kashe baro babamanya no kuba kushaba abana no because first of all kura wajanga ba ya police nyetekanya tepine ne kiyangambi so hati kugarike mutenki which case is that your gamba should reference number what wanje ninja kutegereza police banze ngambara ko ati ibyo uri kugamba think kumanya bagira ngo itakerwe barubaganse mwa ebicweka bibiri ekimwe kitwarwe omugenzi abo kuba nabashoborira ruguru kugira ngo ecweke kimwe kikakiri muri cyo omwojo nabiki babiri then ecweke echo kitwarwa omwojo then ekindi ekya kabiri kitwarwa biki babiri nibanyu manyisangu omukubagana omwojo naguma asingire abiki abo kuba bari ababagana ecweke kimwe kandi kikwingana n'omwojo tushikira mu ofisi ya RDC washima habakazaba birukanjire batyo batugira ngo baza kubayamba bashobwa office ya RDC mu district no kuramutwa kumuriza abantu so ngenda kubahumuriza tuza kubayamba twatandise na polisi kureba ngo batunga justice inshongezo bwa hati ziri ha polisi eyakabuwe gasha kwa Mike atwachire